Mimwa kwaba eba Skeleton Man TV. So Skeleton Man TV ana wushe. Say where your first timer pomodia subscribe me notification so. Keke all no send a video bia ye di betumu no abusia one son sabekan when ye bia sure medasi bebre. Abusia for Sharaf Mahama, President John Dramani Mahama, ne ba abusia organize boxing bout we invite Anthony Joshua any omo eden ekeka ho odo omo ba Ghana hanum abusia for omo de omo ani munyam ebeta ekire no akofa nsem bebre apa me say akofa nsem bebre apa Okatakyie Afrifa man of the moment obebusa question bi say sa Sharaf Mahama yenhu adwuma bi a weden woye yenhu say wo bi adwuma bi so enti onye ska wen an odi organize sa boxing bout no bisia question na Okatakyie Afrifa ekobusa aye no eno so akofa nsem aba Okatakyie Afrifa ne question no ani ehun say Saddick Adams sports Obama ebusia ono so aba out abekasa fa sa question na Okatakyie Afrifa busa no na me say ebusia Ghana for ni bi nso hun say the way Saddick Adams ekasa fa Okatakyie nsem na obusa ye no na akoye say Saddick Adams wo di Okatakyie atem ebusia no me gina sansem na Saddick Adams eka ye no afa ya ne yie ankasa so mu hu ni say so person eden go defend the NDC for because e mrebi atwam a na president Nana Akufo-Addo oye president no NDC for be can say president Akufo-Addo ne bajan kroma wako be restaurant no president Akufo-Addo e de o man ni sika na eden amman wo de akobie restaurant no nti enanso abusua say NDC e wo power na president pa e organize boxing bout omo busa say wono so ye den wonye ska free hifa your mind sika ani ediama na abusua oma fire Saddick Adams yi ankasa eno na Saddick Adams abusua ono so aba out a wo chirechirem na ni tiremu na abusua wono so fire back anasese mudi emumi ko video num Okatakyie Afrifa&Sharaf oye bememu unim se oye program na wo kasa ba ko a enipa more than 1,000 ni akire ene be videos ebe reply o we chire say yes una who control internet no bibia chire pefe say una who control internet no because wo kasa ba ko a enipa ebe reply o more than thousands ene omo gi emu sika e de be reply omo imagine kwasia contract e de be reply but still now unim dia no e wo soro ye mu bi dia yesua wo ye ne aka ye pese ye nkoye law but yesua law no e wo wonchen mete se nkrofo bi omo so omo ye boxers na omo bebo den omo kura de omo kasa wie ye no ama ye kom ye omo akodi dokono omo nyina omo akoda Okatakyie Afrifa&Sharaf we eye sports Obama we eye Okatakyie Afrifa Ghana for muntiemi he sports Obama menfa jealousy ni mauti menfa wasa wani brene wa yi wa ho ya no mauti na Ghana for mumusa ne se empani aka se udidi apotowiem eni asase etwemanson eye no kure se o benefit from Otumfo educational fund na mumusa wasa sports Obama na mai na ye no kure eni nti wo Ghana for so wo ungrateful soul eni nti wotimi tenase ya na manfo se enna say wa Sante hini nyahwe enti say wo benefit from Otumfo educational fund mumusa na ye kwesi na ebisa no ada na Ghana for ne ka o meyi anon enne de so obi criticize aban ya wo power wrong. Oh really? Obama na wo demonstrations nyina good internet ne so sana wo kasapa o he me mo assignment this year problems na wo nyina no esa o ye duru ba bi esa wo kire se asolve anan solve why ya mo assignment o men pretend ma unim some me ye CPP ni me ye this na jack just time around enya dwuma yeah enya dwuma it's not going to work tiere ye ka no because unim mo ye sad ye no dia hide and na mo agenda senko a wote na wonye smart nche obia sa jealousy na wode te Angela fem ho no ye nim ni nyina wotan hunu ni ahoya a wo mu eti Okatakyie no epepo utire so tie de ye ka kire no
na ye politics ena amanyose mu so no hu say sa wo se obi adwini so a wo no sa wadwini so a enka wo be hu say aduababɔ ne awudua ne nra no be twa so oba so Mahama ne ba no a ɔde ne fo private jet ɔde ne fo sa presidential jet no wo ye hwan wo ye presidential staffer ka wo bebusa eti se Ghana ni criticize no a eye constructively ena wo so wo ye nyansani de wo ma ati wo sie sa wo yi unim nyansa to obi adwene so na enro ajankroma de nye ene de Mahama ba ne de ye wo ye nya atwemwate onipa ba ko wo ye ungrateful Ghana for so wo ye ungrateful wo te wo wa no cha it is say the Ghana for you be say na no crisis say wo benefit from otumfo educational fund ena ate ho ene when wo to see to share when ni age wo ba no wo ba ayeye nya sa the dia potorium ene asase twema nso no kura ne say wotan hunu oyaw jealousy ena wo ti Okatakyie but abebo tiri so tie de yeka no enti Ghana for ni bisa ne say wo mo say be yi ano bra be kire wo mo bisa be kire m sam pasa wo benefit from otumfo educational fund period na mo hyɛ ne nso so be politics on ye ne yi ja political enviness no fi say criticisms politics ne ye it's also by sports for ye no sports but enkancho bi so obi adwene ketekete o yes ah yenso wo kire say ye ni di watem but me mania bie chan itra me kanya sasa mo kire wo no ade ye CPP wo CPP no kwat me ye ne dey e na CPP na gu on wo ye funny sa kwa na ye friend Obama o ye funny. Yes, Saddick Adams, and Kevin Taylor, so see or Okatakyie. Minkotia. Ezemu Aisro. O Saddick Adams. Bra Okatakyie brain na. Sorry, no see NDC for console. Bra what tia munina. Uni Kevin Taylor. Mukuro muntia. Mukuro muntino Okatakyie bro. Winiano. Dientia wo brain na ya mwa. Hwenkwasi aba ukuro mu foto. Up till now. Ebinum da so ne mwa no nso Saddick udie da me ka kire wo no akamemu Asante region ene akra na age wo no wabe nipa na wo uche coat hwunuanom powerful no bra wo mo bre enti utimi ko okro mu de ana wo so akamfo no wo mu mu na auto nsa asisi dan wa Antoni Kumasi akoto na kra Kevin Taylor nansi amene wo kasai ensu kakra bi yiri wo mu krombo ta region nipa da so da nsuo ni mbesi ne aban ni nye bibia mfa ho o ka kira anwrafo ne se wansere o mo se omkoda ensuo no. When we're talking about some of the most underdeveloped areas in Ghana, Saddick Adams wouldn't say okrom ka ho and wo mema 1 billion se fokoto asase e wo okrom na de ebesi wachi bia ka kire me na mi si school mi invest wo ho a wo Saddick betumi for se menye open mass ma baka menye. Do you know why you will not advise me as a businessman to invest in where you come from? Because when him say a whole development is so poor to the extent say enye japade ho tina wo ufia otim kure ni ukrom mo jimi na moto ngwasi aba na Ghana bra na ebe and then it's going to be a tribunal court in Ghana, a kind of system a kind of system whereby Mahama no better say obi on one court Ghana system of court no what na asem kwa ye ndima no inti enam no ka say Mahama be on one system of court. Something that happened about 22 years ago, Rollins time. Ebi si da. Kwa siafo mo to mo kan wasem. Na ga wo Saddick obi awo, wo kan sports de. Politics e fa ho bai. Sebi nkie ni asem ni na wo so nya court ahye. Unko ma okromfo. Ebi num da so ne mu anum so besi ne. Me asema mi kete ni bia ne bufefum bia na so onye correct. Because when you say dia mi kan yampa. Wo teni ahwe mi aso buafu ni esika koto asase okrom na ye japade. Why won't you go there? Because you know that Matu Abanama NDC are still Mama Mukroma is a Muwakrum. Muntunya Sama. Mama Ghana Brede Bian Kwasiabana, the economy is being run at 50%. How of the 50 they are not running any shit? Let me tell you something, and that is why you see the economy near good. Inflation because Mahama is failing to operate the country 100%. It wants the government officials and agencies, most of them are not gaining, they are not getting their salaries. Me go na me kwate kwase abako say Ken 1 cedi added to 2 petrol so no enka yo yes 1% living am so what we ukoto 1 gallon of petrol how many liters they wom
Ye fan approximate kwa how many unsua de Kenya sesem kira wa untie nka na eya na nka Mahama suspend 1 cedi na wode ba. Let me tell you something. Some people like Okatakyie and I will criticize the economy for you to know what is going on. And you come on go me enje ezo Okatakyie akwa Mahama baby asem na boxing ni ade and o sha say invest in boxing enye ne. O sha say so invest in boxing enye ne da bay no kofa ni pakase. Say boxing ya Mahama bay kofa and recently ba Ghana da bay. And imagine if the guy is even promoting boxing crowd should he promote corruption. Say Ghana sikan we bia no de ya. No de enya kromfo ye nticha ma huntu me boa. No chama huntu me de enya adwuma no obi na nipa nya bi ye no. Efi anche na nkotuma ma na mfon. Wọ́n sẹ́ mu nyina ma jimi. Yẹ Mahama ba ne yẹ no. Sẹ́ krono sika na ọkọfọ akwa ne ba na mo se eye o promote Ghana boxing bia den me ka kire mo. Chama wontumi so krono sika na odi abi enwuma na nipa enya bi ye so shut up no man ye fe. Obi nko Kenya nsesaba mi di asika bi ntela we are the kromfo bra nipa mu wo mu because of NDC. Awutimi si obi na NDC atade 50 no okoto abanso ni kromo nya anwona mem. Timi si atani bi na atade NDC atade 50 no okoto abanso ma NDC ni kromo nya. To bia na o se fa ka akoko manzi akobọ bra. Ti ye Kenya nsesama kire mu Saddick munya jimi no na mu mprema mu krom no Okatakyie nchie mu nyansa se na bia mbeto abapa ma mu krom ai develop. Na munum se na Ghana fo mu bebre no. Se mu fo ne anwona fo dodo no is because of NDC one because enyansa fo tena se bi hu se aden na mu krom nye so mo da so tuma NDC ma bodam. E bia to se be fire mu ansa mi di mu achi a. Bi hu a minim se mu adwen na debitri mu yeah, Sharaf boxing. No one could be say SK. SK ne could be say Huazem. Yes. Now me say media me biased. Of course. Obi invest or boxing na obi invest or restaurant na obi say me ka say the way invest or boxing no me pay no chain restaurant. Of course. It doesn't mean say media entina me di kan ma caveat me biased because me was sports. Ehọ na me ye me bibia free. Enti obi o invest or boxing na metimi akobi na me so me need you abonten. Na me say need you expensive restaurants. Ana me boa. Of course. Enti ene de SK buza asem adwen ye me say wo Sharaf asem no ho no. Na me say o boxing there ubebuza me say obi invest or boxing mu a the only thing I metimi aka na say untimi fan compare obi a wabi ebuji restaurant and I say an elite restaurant because me nko ho and I nko ka ho asem minim sika ode ye but boxing there ne there me pay no because me ho na me want me ye biased and trust me there no kre. Of course. Timidika ka say me ye biased ma we so more putting it together say oh Saddick Adams blast Okatakyie no Okatakyie o go blast there no abaitu anika me tena radio so up to now there be am sports no me ne moka obi timi ko obama obi adi atem already we so me say many omuni ntoka I'm fighting the system public I just fighting cry na me hia nipa nti ade ye nipa ba ko especially obi aban ntua neka na onye public trust bi ani nimu say ye di tumi bi ama nti me mfa o masem nya asem e na ono ye menu aketwa nti minim so wakoka ho asem kra on kire na adwen kan ko ba bi opeso woka but enye ade na mo putting it together yes titles and no me yes o makotwa ba bi na insult to be ho e na mo de no abedi first say it will bo na obetie say adwuma mo na mo ye e na mo twitwa de ato asa me de hia me say what attack a person Debbie one person a obi ntua ne ka aban ntua ne ka na ono so kire na adwen omu ameni omu wa asem e radio si obi a yenya afa ne so ye public officer na o ye adwuma ene de o kana asem a onim se yama otumi nti o ye responsible obi antua Okatakyie ka e o kroma so onye na adwuma ene obi a so mfa de so onko tena aban position bia enti obi putting it together minu aketwa mintimi kanasem mintimi ni natem metimi akanasem of course ba mintimi ni natem mindi atem o radio so obi a otie me bia nim se mindi atem ti obi kutwa bibi babi na enisa me ka ho asem but e bia na e ba bedane se afede odidi atem maye adwuma no 19 years ni September na matwa 20 mindi atem memfa September we na me ko 20 years min tena radio so fa nipa bako na me dina tem nti there be at least one me nya asem oba we fire o woni say be start issue me so me fire me so here it's not important nti I did not even know say wako comment was asem no until say SK Buzara you can compare restaurant to sports for me there may biased especially man who say be our sponsors to my sponsors na me ka say o ma maniska and we dey ba obizani so nya ska we here no appointed to sponsors na I there no and I may obi could be in a restaurant they say Akufo-Addo ba be rest tesa me can be because many evidence
also your target audience. Enya me omo de mfa me ho kra. Baba who say amanfo send me obi wa no send why ade pa send am say o da bi me nyesa. Me betwa 20 years me ma wa na yi. Manti da bi me ni atem already so. Well, you say YouTube na nkasa ne Facebook edin sem ba o. Ayesika kakra ne pa benya din. Etu betima ka sem wo tail end of the show. No obi de no abedi kan na wa change context no. Da bi me ndi atem already so me joku pa. Me ya witty meaning pa ba me ndi atem. Me tra radio so na we kan we say na we ho bon sa ne ma no enkura asesem sa na me hu ne say nipa 580 at once. Krobi kro mu population in 20. Omo ohene omo bu no. What you say? But nipa 580 at once. Na asema wo kan efa nipa 1 pair omu nim ne ho a. Na se wo nim de wo ye omu nim no. Ebia wo ne obi akonya asem wo ba da bia metena asem be ka kire mo say it's not important. Me minim say wo be wa atamfo. But I was say we are there more people will be impacted. Nti nsama ye be ka wo ha nyina ne ye ka de obi as ade we de bia me pesa me kan wansem wo na obi aka ma me. That is what wakes me up. Na nipa 1 pia no nam le ba bi obi kura nti asem o kan ye na afi akoda ne toko ye se bi mutimi ko ho san oni nipa 1 na or fight nipa 1 no se nyeti se bia okuja to ablakwa ana Sam George ana say obi ayama na bind to me I just say yeah, the public confidence and trust a man into fighting no say on you soon ye no be only a buying position now the net na radio so and I say what be a platform go David me mean to me yes I antiteme sir anti me ndi atem but man can put it together there and there sanity but me still stand by my ground say of course obi organize events no the sponsors be bo ho so mo na tie na chi na ubuza ne say onya ska wo hia was sponsors no omo support na mpa ti me ka cho say at the end of the year omo board of governors be shia na waka say who picture wo a fear press program that chi o sponsor omo ampa management na executive mo sponsor omo ampa say na mo de ma omo but wo de obi picture ko bo wachi na on sponsor wa e je say wo so no misrepresentation na wo ye enti say me ye program na me de banner aboho na sponsors boho na me de omo boho na obizam se minya iska wo he a na in this contest na kire say omo boho no e no ma miska unless you are able to prove say man is kabia and all the picture boho and these companies is one have boho bra o man show na me site say talo oil wo but eno aso me can be sure say politics religion and ethnicity and tribe a real conversation be mu na common sense e gane say room ayeti politics religion and tribalism yes Uraha common sense be pie eja ye nyina wa no matter nyansa wunim na beira nti se wo ye analysis bia na wo de sa niam na dikan a e kire se de aka wa chie no obi a ono so nte wase no onka onte ase da because politicians November 2024 ade ana wo se onye no January 2025, which is 1.5 months, or say a year.